Mami ma akwaba emfa umbra Ghanansem TV GH so. Wo frɛ me adwoa searching. O man panyi bia be si so anipa wu. Anipa nyame de oni ofa no ye. Nanso o man panyi ma de mobo. Man panyi ma ye mobo pa se office o be si so. Ewu nko a. Yam paibo. Enyina nka mo nfa mpa bo nta papa ye chi na ya awre ho sam. Eye sam na ya basa ba tai. O fa ha no wo sen ha. Adwuma na eni ho anasa mafa nipa awie anasa de na aba nte mo bo ahwesere se o munyina nkwa ebi frustru nyina ye ya urade Ghana de akambo yakachiro akachiri papa mo ntimi fo mo nkakra mo manhia enya ayi hu ho enya protocol ne ayi hu ho mo nyina abo ahwesere se o munyina amra ade ani pa mba form so ma form dada ngo kun ko form masa ye se wo mu kra aye living out eguji kra ni am se de ne ba wo ba ya dai ana de ne ba da ji ska be so go na amampanya ko mo musia wo he wo mo ye ni amampensa de ohia mpa bo mo de o na wa ban yi de si so asem so asan ye bi san fa nyame hu mo bo e ma re ho yam ya nyame hu mo bo ba me so ye MP ti MP pa na kasa asebe MP pa ni ahi MP no ye e de wa reason dada o pa cha okra ye nsu won kwa anya na ye se bi wa ko fo me we say ko fa ana oni ba sabe ana ba ni Ghana kromo wa ba pi so pona aye chanche hene obirwa dada antisa una ohia wu kala amuni ho a mbahwe achi no hwere okasa sama woka se aw waye bone pa nyame fa bone ncho o sa be hu wo mo watete wo maame abeku wo mo ti we a se da ho forever okay kan se hu se ya san ka chi no tu ni ya Ghana no ne nam ho Obaa ko forma mase e man ni munyam fa ko grufu a e man na edom chichirikuru e man na e wo man na e bibi e man na e bibi a obiase onya kwanya se ba me manyina e me manyina so usueti se la wa hono he ana na otwetwa bi na arekoro ewu adade akwada ka mo na ka mo na wonyini ai Ghana enanu pese bisa question bi o mutie mi won se nkrofo ye ko wu ye ewo aeroplane crash ni eyu kuada ni si ye meboa satam no so no mo kwa lanche cooperative mining de ben sadie no who the day of the light the same thing eno almost akwa lanche nkoko nkete meboa eno so the same thing ena soldier for screening no so no ekum nipa ba 6 kumasi de so ka hon ni we no mahama no ankasa no de ni di nachi nti enye won asasi edu nketia e kan ye say if you take a human blood kra no mbe de bombe no mde bewi ni a mbe ye sa na esi edu nketia kan nti enye won aso mu tuom di moja atuaka ti ye se de si ya ebo abrabo no wujiri se we engineer odi se bia we medical doctor we re baako wa wo baako obi ti gate wo so friend watchman and security wono awo nsia wo na yirum ye mienu enkwa no obi adi 18 years and above ye koto aba enipa na watu gate wujiri se wummu no okuta 8 votes wa wo ye engineer no wa ye medical doctor na wo da wo so ye middle class person wo ye elite no we re baako ba baako oba no kwa bi ko san ko school abrochiri na ka mu mienu pe it akwe 8 against 2. When the bedi tell me who becomes the leader, who governs the country. One more bonten no. Ya wujiri se wumu wo mo. Eti yafa buoma wo bia. Look, political party ehia obia numbers. To the extent say flag bearer akura mpo vote e ba akopedie. Na wo bia odi 18 years. Won tu tax da. Wono nso ni vote eye 1. Yeah, count to on the vote on the flag bearer you vote as 1 dia. Ye fe bu man ho nim. Outside the nim, inside the sinim. Hwe business abawia seni ade nyina. Eto bia nsadwase. Eto bia nsadwase. Boy state wono mo na adwumba baba akutim. Eba we tim se no mo ka bo se ba akose wo de wabodam. waso de waboda waso de win the maker no afomo kona na odi hu nkomo adbedi be 2 weeks na wasan bo ade no so biem afo de waso obi abodam no won so ja ase okay de yanwi hu yi ebia be agwa bo anse busumi nsia chi no ba ko ne se de yen fa buku ne ntworo what I say afomo be dream ni se netie
but sika we fa me kono we oh yenu aba kono wa se no ye ne ka obiti ne kakra de aba ne yenhwe saa obo wa se ne ko ye be wi akire no na adwuma no eso chen dia wo first na adwene bad team and do the supporting do this sika ko be so mu no na adwuma po outgrow them na se me ko so pon baby at UGCC me pictures no wa me ba cho so pon ho na at UGCC MPP grassroots MPP root ye tracy e ko pie sa afie ho me ba cho sa afie no ho na di president in the name of MPP da in the name of MPP da selfie no omomma abusuafo no selfie no musa tie yi no abusuafo na wo pa grant ho ahwane mu no party ni ema position mo kai o mana do they make noise papa mem papa me say bi anti bi tie me mem papa no we teacher we film ma me so teacher ma me do da so tias me take at you at the time I was secondary school me papa enipa na wonimu na ye kase ni mu odu ya ni position so pa wo Ghana no ebe na regional director of education ebe na regional director of education but I can tell you say Drew baby I me started through MPP Quantino at least minim president Kufu send Kufa do hu me but about me send the message or respond to me frame me it is a party as na e can any beji say me metimi akosoro it is a one I would take political party na mo ye 5 na say Drew baby na akwakoye 2 million na ma woni nyi say ye danyame ase say dua baketo na ye dua ye no en ababaye onyina ababaye odum tree ena si ho ena eso nuaba na obi atibidi ma woni nyi don't call them strangers, don't call them outsiders. Latter day saint yele kwakwo ya sorry latter day saint ono ni vote ye ba ko wa wote ya of disika so vote ye ba ko it doesn't mean say se me MPP ni na metisi abonte no bi say yesi esedin ketia ni wo fa aseni na me kwa campaign na me hu esedin ketia wo fa ase ma me campaign ni nje na onu mpo bi oye NDC card bearer member I still have to talk to the person and seek to convince him why MPP better managers into wo join MPP na wo bam hwia maka se wo twia wo ye hoho na mpese me che ne sei bi ji wo jimi ana se me ye con man es ma dada no se mi yes se mi hiane mu wa kakra o man magi to me na magi to me wie se de watna crocodile so na wo na twan so wie se pa so first wa nopo sanity ma yenhu nkofo as outsiders. In fact, if you ask the in terms of development, the whole world, baby and countries need develop be brain na most often than not any tire ho need develop krono catch us me boy very true ho na ya no Ghana say Ghana so dey ka say investors are me patcho say investors ya mu ya yokofo anasa asonafo na chani e ka foreign direct investment e say ye hia say e kofo kakra bi sipa ne ho akire ye e ya no mu se no mu ya ekon na fo ye say that to kwan yes of course and they am no ka say KKD ye say appointing as ambassador say dey Caribbeans Caribbeans obagina ni o penije ne say da Caribbeans yi oh eti say ye yes na e mante ne mabawa na mo party no ma say na e wa hoden se omkwantare posters enko frudu yanko ise mfro ka anko campaign na ema campaign ye dema wo because wokoka chi bi so ya dachi bi no kra no one shot ye recognize no apart for dachi bi no nipa na wo be share na bontin no se virtual Ghana nyina ya cosmopolitan area cosmopolitan country sisi ya highway opa ye nyina bontin ha na ye nsia enipa 5 hwe ene kwa na no pass BC 20 years ago me born and bred Kumasi ni 20 years ago na Aden say obehia obi wo baabi na woni ne kasa na koye brofo kasa
It doesn't mean any antebrofo, yet a brofo. But then they and then me buy me chair will be a me good morning. Yeah, me catch ya. I granted the brofo at Twami. So I'm sure the name.